Abahinji bomwani abarukwegitira mu kigombe cyabo ecyacukura Coffee Agro Producers and Processors Cooperative Society no bashaba government okubaho umukono ekabaha icyoma cyo kusomwani ikigombe kirimo abahinji kurwo mu district ngakakomero Kagadi Kibare hamwe na Cyankwanzi kandi berundanira mu Kakomero kwayo kushaboku nti twino mwani nitumara komesa cyonka tuza kusa ahabyome by'abandi amakuru ntisinga twine cyoma cyetu kikabere kikutokorera amakuru aho kwa tukakifunaho ibintu bibiri tukabere turi kukifunaho ebishushu kugarura mu ndimiro zetu tufunaho sente za miringi no kuruga abandi bahinga batari mu cooperative baruha zikahika mu office ya prime minister mu office ya district zikahika mu ministry turashabe cyoma cyo mwani kuba atwe cyoma cyo mwani tukataka kusomwani bwe tugunyo tukago importing mpaka China mpaka Dubai mpaka Musiona kwa twinde capacity hati yo kwasa kutwara mwani wetu natwe gukaba ko gaba ankole nkogwa babugisi no kuza hero hakatari kensi yona kwa twine mwani murunji cyo kubanza no kubanza twine ebihuka ebiratuteganiza ebihuka birateganiza umwani gufe umwani gome kandi mbaze irabugwana sovuka iri expensive tukajibona abahinja baneberecenana kandi bashoza kirozo umuntu zuru kwingana kenda 13 buri season konka nibagirango bine biri kubatera hamutwe umuga gwabo mwe no kugenda kwa UCDA amazima gejure kikatukosa aho kwitwa nkakikora ko cooperative tukatukozire na petition tukahandika ibarwa twayisindika mu parliament turi kujurira ngo at least UCDA egume kuba betera ine gukora cooperative enu abo kuba tukimanyire kimumbu abantu mwaba mutega isire mukaba hamu timusobora kufuna ekimu kugonza ekyo kubanza timusobora kufuna akatale akarungi abo kuba oli kinomu oyina butayito Joseph Sentai Senksu ori mukuru wa district ya Kakomero hashabera abahinja abo kwejumbiro mu nkore ya fo Ekamodo nicho kubona okutinsa president Museveni natugamba tutandiko system ya fo Ekamodo na muri hali olime yikaina ze mwani ozinta kropinge oteke mu bitoke oteko ekiju kyenkoko oteko ekiju kyempunu umuganda nkaga abahinji bashabirwa ubutosho kuramburana no kuhana ubwenge ubugendirire kutungura umuga gwabo g'ubuhinji ebigamiro rw'abahinji barakwegitira mu kibina cyabo echa Focused Families babire no barambura umuhinji mutayi wabo mu Rwentu ha umurushenyi ikintu cyo kurambura ko kweza kurambura ba farmers abandi uhindura ahantekateka yawe utandika gukora nk'ibakora ibyo kubatabwe nizo wawe uboneza uhingaje urisake twaka ahakayeyo na yanere bukaje mwene pisi yatwacamushana ahitandikire kibinteke cyo buhinji no burisa se challenge Peace kijukwa orambwirwe hashoborera ibyaganyirwa mu kuhinga no kurisa ubuhinge no burisa ihamo kasente rero mwana ishomero mani cyane bona aronda fizi then hata nanyu mu buhinge bwanjye no burisa ngera kanasinduka ho mu rubavu bantumwe nimpuga bacara ngoriyoko yo wa office we no mango kashomoka heza bantumwe ekumurumu we wabone sente ko kandi hari sente etapwa yo kusigira nabana babana bawe aba murambwire basimire bya rukora famiye umurwentu hawushenyi indetire nyina ngonyagite aba group yo buhinge no burisa ndebe batungukire munonga nanye nasara munikeza ngende nabo nyagiteho gasha kwa Thomas Tumwebazi hamwe na Nelson Turiya Muhimbisa turazengaruka aha shangeze barazumwe n'urundi